Måske har du allerede hørt om LifeWaves kropsbårne teknologi, de papirtynde letvægtsplastre, der giver bemærkelsesværdige sundhedsfordele. Hvis du stadig prøver at kapere de mere end 80 uafhængige kliniske forskningsforsøg, der bekræfter LifeWaves påstande, eller hvis du ganske enkelt bare elsker denne teknologi og allerede nyder at se, hvor hurtigt den virker. Vi har taget dig med til en stille gård i det sydlige Californien for at bevidne LifeWaves hurtige virkning. Ikke på mennesker, men på heste. Når det kommer til stykket, kan vi ikke fortælle heste, hvordan de skal reagere på denne utrolige teknologi. De gør det bare hver gang. 2 offentliggjorte forsøg fra 2005 og 2011 med intet mindre end 175 heste, en med et placebo-kontrolleret element, viser signifikant reduktion i smerter ved brug af LifeWaves produkter. Det kunne ses med før- og eftertermografi og generelt accepterede veterinærmetoder til lokalisering og måling af smertepunkter hos heste. Jeg vil se det selv, og du skal se det sammen med mig. John Chance, distributør hos LifeWave siden 2004, har arbejdet med hesteejere og rodeo-deltagere i mange år, og han har givet tusindvis af heste plaster på for at reducere deres smerte og ubehag. Facebook-videoen er et rigtig godt eksempel. Først lokaliserer John ubehaget, og så gør han sit bedste for forsigtigt at placere plastret tæt på smertepunktet. Sekunder senere er hesten rolig og reagerer ikke længere på tryk. I dag har John samlet flere heste, så vi kan se ham placere plastrene på hestene, mens deres ejere også kigger med. Det tog ham ikke længe at finde et smertepunkt. That's pain. På med plastret, og se så forskellen. Stand right here and just push as hard as I can. Her er en til. Okay, that's pain. Plastret sættes på, No reaction. Pain is gone. og se nu det her. About went to his knees. When I done this a minute ago, what the horse done? The horse kind of stumbled. Endnu en gang efter at benytte LifeWave-teknologien, You see the horse? I see. No reaction. No reaction. Okay. gør John noget, som virkelig viser, hvor hurtigt denne teknologi kan virke. I removed the patch. Oh. I'm gonna take them off. Pain's probably already back. Watch. No kidding. He's reacting. Reacting. Again. Just like that. Yep. And we're gonna repatch again. And it won't react? Won't react. På med plastrene igen, I heard a wow over there. Yeah. Till you see it in person, they don't believe it. All right? og med plastrene på igen, Look at that. Oh, that's incredible. And again. See, I'm just digging in that spot. Yes, you are. I'm digging more pressure. And this is danger zone. I'm asking this horse and about this horse to kick me. Just calm down. Just calm down. Unbelievable. So basically, you know, the whole point of this, doing this in the first place, John, is that horses, they don't know anything other than to be a horse and to react to what's going on. They don't know placebo. They have no agenda. And that's the whole point of this, is to say that this technology works that fast, whether it's a horse or whether it's a human. So you know what you need to do next. You need to get patched. AccuLife for heste, X39 for mennesker. Kontakt den LifeWave-distributør, der delte denne video med dig, og prøv X39 eller hvilket som helst andet af vores fantastiske produkter risikofrit. Og mærk effekten af LifeWave.